Lecture tam kun awing na tum psychorally the talk with Sorintan Howry we ka episode li welcome salishidalay ajay tum na interesting salak hai kalakan alak hai jan paya ka sangrum lishit khawai sara itum na teja itum mikumwa ka sada kashak-kaza ka kui ka hi important sam itui ka ja khane itum na kajigata kashai kashak-kaza ka itum mui pasali pha kajigata kashai kashak consume sa ka shai mangka itum mui pasali kazat ka shira pa ji mikchunga ka thaila leida leira ka acha itumna matha thukmaida theiga vai sa sai itumi kashai kashak kamangaza kachikatha shaira kachikatha mangra kachikatha na phasawang pha kachikatha na phasali sa likla gche itum matha maida theigui vai sa sai mikubo saiko ra phasa khamatha ningchange darkar sai lanai na molo hui vai hi phasa khamatha hi lagne jiwaina acha itumna humor ramli mai sai na discuss sak vai sara kala khamta khanaba itum hi kashak-kaza kachikatha khuirakla gje ma ka thai wi wangaina itum phasali ring shilak chung khala leiba bam da leye kala itumna ayar ngaleiwui na kashak-kaza kashai kashak lo mang lo shai dak lei hin la itum phasali la impact chung khala dak lei thada thaye arhon itumna chemicals fertilizer shichin laga consume ka sai na la impact chung ka lei thada thaye jana kashai kashak hina maram sa da kazat lak chung khala mataisang da lei thada la thaye ajai itumna hu maram ni mathang mai kha da thai singwei laga itum ka ja da pasali kata da mathang mai da care khui phai rakla ji itum chan phai sang rong phai sa se itum na mathang mai da thai khui khwai da acha special sala kai kesa kharang rumi da laye in ali introduce sami laga itum chan phai hi moron ron ta phai sa se ari hi kuirung la layami asai hi clinical dietitian akne daily kale aims li otsa salaga ari hi green pastures nutrition and wellness private limited ana phashong laga ari hi wellness food product dietary care da sem shong laga itum phasali ngachon ga pai ka shai shak kachungkha ana produce salaga ifali base salaga pam da laye jena ari tumna ali welcome sa pida chan pai hi moron da chatwa phai sa se ajon der me na lining shie na we atam sak chung khalei sala lai thum tang ko na darkar ka sa chili na la na we experience kala no thei wa share ra sa mi khwai da rak mi wang chung kaning shiko na li show le welcome sadly ara ini chan pai hi moron chatwa phai sa se ina atang hau poli tiong mai kala hangai re itum ka shai ka shakui kan khna itum phasali ka thada impact sak lag je ina tiong mai ka hangai re ka no wi wa gaina as a clinical dietitian itum ka shak-kaza ka khui ge hi mi chung ka ka shak-za ning sam da mo ka khui khlei thada la thei ba mai ka shak-kaza hi ma thada mo khui ji da phasali impact chung ka khlei thada thei no wi wa gaina how ka phok sa da ka shai ka shaki itum phasali kya ka impact lai kliang gi hi tiao mai kha na we na na khui sei la ko moron da aluli cha fa phai sa sei ni shnai re sorin than na lila introduce sami kai chuwa sak mai ti jine ka da hikta platform lila khui khamsi chat khamsi lam ning ne kha concern share sa rung jili ka da itum hi tha da hun tha chan phei ka sai he na la da yarin na la ka khani la khui ka pai thấy khui cái bài lấy sa kha da tam phi ne da invite hak mi wang la ning shna ye arena na hang gai da dai thum ne kashak-kaza na ithum phusali kya ka impact le clay ji kha ba na ina ka thai ne da kashak-kaza hi wa da ithum ni hina ring khang sak ne ithum na pang shap le la ga otsa da clay ithum phusana otsa da clay ji hi la ithum ni kashak-kaza hi na na mi da clay ne kashak-kaza ka phai le ga ithum ni phusam thang sak ta sakzat kya khli la makan mi da clay ne da ithum zara aga ka khome na le ithum pa ne ithum ni pangshap daga kashak-kaza hi na ngana mi ye taga phasa ka pha hi thum phang sak sei je kha kashak-kaza ma tha da mashung da gaza ji hi ne ithum foundation ne ari-arai medicine ni abada la phok khami kriku physician aka hypocrite na hang khai akhale let food be thy medicine and medicine be thy food ta hang no wi kashak-kaza ji na no wi ari ngasang saklo kala nawi ari ji nawi kashak-kaza ji na ngasang saklo da hange da hi hi kaman sala gai nei thum pot ka sa khane na tha da ithum na matha da shak-za ta le ka ithum li phusala phang sak da sakzat kya khawai na la makan mira kala kashak-kaza hi na la ithum ka pha ari aka sa da la ithum li mi ba ye ji ni ang da kashak-kaza hi wa
thada na ina zada clay hina itumli itum pusahi hina sem da gane mathada mishung da shagzada lay ka itum pusam thala ina itum lay function sang sake pusahi na itum na ngawi da zagai jitran itum ni sagazat we ang yung la sapai pusam thala le itum ni chuda pai ya ang thada shiman pai pusahi da ina hi khang hi na itum thakava kashak-kaza ko phat kashak-kaza hina itum thada ari-ba jilila or medical treatment kya kilila hina chong ma ye ji bala maning mane ka itum hi ni thada ka tong hi ngarum da phusa hi itum treatment kya ka pha mi la kashak-kaza hi ngawi hai ka itum hi china la chena hi mathala thada kana khamatai component akhane chini khamashu okay hina itumli kashak-kaza hi thaka phusam thakang sakma maning la itumli thada ran hak mai thi jikif la ka ngasai ge kashak-kaza hina itum thada yang really itum lila hina itum lei shi hila hina thada ngalon hi sake ngasot naw la bai khami thada khongnai naw la bai kashak-kaza khanglon hina itum lei shi ji la matai hi sake ke itum ni hang thai thada cha la mangla sai thada raw it tek dei fine salo ji thada itum na kashai kashak lile itum na hen kan la ka thada chai hen kan ga hai or makashung la thada tiuna ga hai jilang ba ye hen kan na da bi mangza khai ji tran ji ba jin le itum ni pusawi sag zi le ye kala akhan na darkar ga sa ji itum na masam phang khre ji tran ga zatwi ang yung lang sa pa ye yang da itum ni kashak ga za hi na ba itum ni nurture sami le ri ka khang sak ne ada abuna nauli thada conceive sa phok thang aina thada abujina naw ji le nurture ka sa ne ukli jang da le an vai da le la ga abujina kashak-kaza mathala ga ina cha la ga care khui da le ka naw hi phusam thala ga ina phara khui ka vai da klei ji tran phusali sa ji ga pai thada an ka shai khum li la makham shung ji tran phusali mathala ga ina naw phara la mathala ga ina phara da la naw da sagazat or thada developmental issues thada sagazı or sagazat lay ga hai kachungkha thada lay ga ji hi khapat wi ga zat lay ga ji hi thada studies evidence kachungkha lay ta kashak-kaza hi ba ithum lifeline ne hin naw khang sak ne ning share John kashak-kaza wi kan khanali kachungkha hang mere ithum na ya general salaga ni ithum na ba kashak-kaza important sai ga ji ba theng rock ne ka detail sada ka thei gi le important sai ari ya ina athang tiang mai ka hag phogli la hange itum ari hon hi ka shai ka shakwi wang ai na itum mai ka zat la chung sang mai khai thai kala itum na mathai ma sharang ga ji ka zat la chung kha thai sha da la hi ka shak ka za wena khara ga ji hi mo shung sar la jing han ngai ari example sada itum na ari market li ka shok chi tran ka chung ga ja hi lin lon thai ji se ai thum alu ji se pias ji se tang ga jida ka shai ga shak itum na chamang dak lei ga chung ga jai ayar wena fertilizers har ga sang chemicals ga zang kala preservatives ga zang ka shai ga shak thada thai lei itum organic sala ga na itum na yang kui li lui li wa ga za wa ka shai ji suita mai kar la ga hikta ayar we li depends how to guys like kashai ara vegetables mi mang la example sa itum we broiler ji se har sa oi itum we khai ji se ka chien ga bai bing ji ice li hai la ga hikta ping we kashai chang hi thada consume ga sa we impact hi itum tang khu naw ping tang khu naw context and how se ka da sa zi le mrao do itum ni ji ka ai ya khang ja ne hikta ki kham tham ne ji thai le li da chon ai question la ke yang thada itum li matai la ga na ari hon sak sa thya kha le khai thun ma sharang ka sak thak zat ara shadak le hi iwa thada hil amayung akhane hin amayung akhane da hangai thada mai itum we apam hiwa rirana somi da itum ka chang khat thada singum pai da season pai da itum theishrai hanshrai hi pai da sam ka phangnai ling ka khimang ma ji le itum hong li la thada hong ta aina sam phangai itum we hak mai thui ji lan hi la ka chang khat wa hi ne itum li le da kle atam thada hi da ngatai dei da sam phang da kle ye ab yar le ayar li pum da kle mi bing na la itum li ka khau ji kha itum hi thada khangacha aina khonta baina lai ai kha khangacha thada hui thui khai thada chiwi aman ga sak chi lam thai li ji itum ayar wi thai shrai han shrai ba ji shai ngai or season maning la sam phang da klei ba ji li ning chang ma ya we yang da hi kha itum na thada I jang jang da I la jin ne ina hi hang he na thada I
อีละจังดะเคยอีทำในที่ผู้สาวดีวังถ้าเดถ้าก็จะก็พาจิขมาจุกจิตรันไว้อีทุ่มอายาวิเองนะคุยงดักเลยถ้าเดที่ชรายฮันชรายก็ถ้าเกิดก็ต้องคือฮังสีจิก็ngaleiwuiเท่าเมื่อเคยngaleiwuiก็เทียงลิงก็คุยเรื่องสาวก็ได้ถ้าเดฟัลจิไลเซอร์ก็จุ่มฮาร์ก็จุ่มก็ชิจินแล้วก็ลิงก็คุยกันได้ซีซันมันยิ่งเลยลิงก็คุยเรื่องสาวก็ได้ถ้าเดอักนั้นไม่ใช่ก็ไปก็จุ่มก็จิละก็ทำกันจังมีเรื่องแต่ละถ้าเดอาร์บก็จุ่มมันไฮบริด variety นี่อาจจะอะไรก็วิคุสาพลังจีถ้าเดอีทุ่ม variety บ้าจิละชิมันมาในไฮบริด variety นี่ถ้าก็จี nutrient ถ้าเดอีทุ่มจีวิ quality เรื่องก็ได้ห่างไงก็เลยถ้าเดอีทุ่มทักไม่ได้เลยเรื่องสังขวายถ้าเด harvest ทักขวายจีถ้า growth hormone ถ้าเดขมิ้นเรื่องก็ได้ก็เลยที่ชรายจีก็อีทุ่ม season ไปได้ถ้าเดสัมพันธ์ขวายได้อารีไอ้ทุ่มซาลได้ high ขวาย shelf life จริงทุกสมัยขวาย high ก็ได้ระก็เลยอีทุ่มถ้าเดมาปุ่งผ่านมาผ่านแล้วคุยถ้าได้แล้วก็ your rate จีอาดัมจีดีถ้าเดripe สักไว้มินไว้อาริกับสังแล้วก็ยอร์ก็คุยจีถ้าอีทุ่มนักเทยเนี่ยยัง example ซะเด mango จีเอาสิ mango อีทุ่มนักใช้ฉันชิมลากินเลยใช้คุยใช้พลากินนะก็อัฐาละมั่งจังมันได้ถ้าเดเก็บอะไรนั่นมาปุ่งมาพาละฮีก็จีอีทุ่มวิบากไอ้เนี่ยอีทุ่มนะให้นี่จีบ่แต่จีก็ช่วยเลยช่วยดาวเรย์ or งคุยเลยก็ถ้าเดเอาละไปไม่ชิมอัฐมันก็ชิมถ้าเดละไม่ชิมเลยไปแต่จีฮีอีทุ่มเลยอาริจังเลยก็ถ้าเด ripe สักครั้งสักถ้าเดชิมครั้งสักจีวิจุงขละถ้าเดเลยเนี่ยจิมังมันยังเนี่ยถ้า grapes เลยไป ayar ไว้เองนะดักเลยที่ไปอีทุ่มสังไม่ได้ให้ขวายถ้าจิบตัว ripening agents ก็จุงค่ะใกล้กับถ้าอีทุ่มแปนสัลก็พุทธาลิสัตว์เอาก็อีทุ่ม cancerous ถ้าสัตว์ก็อีทุ่มเลย cancer shock ทั้งซะก็จุงค่ะ carcinogenic สัตว์ก็แปนสักให้จุงค่ะเลยก็อีทุ่มดักเลยที่ก็จิกท่า source ไว้นะเลยนี่ก็จิอีทุ่มนะก็ใช้จิตรันอีทุ่มเลยสัตว์ทั้งสัตว์ในยังให้ก็ท่าเหโอ้อีทุ่มวีlocal วิบางห้างเสียจิก็ว่า local วินะห้างเสียจิก็ไม่อีทุ่ม harsh จินะก็ลิงก์คุยเลยไอ้เรื่องก็อะไรแบบถ้าอีทุ่ม local อีทุ่มลีอาริมาจังละ organic สลัดกันเลยได้เลยจิลีห้างเสียจิก็ว่าฮีแบบ organic สลัดกันอาริมาจังลักละอีทุ่มอีกเช่นก็จะที่ชรายลิงก์คุยจิอีทุ่มngaleiwui quality จิลีละก็จุดทัดเลยเนี่ยอีทุ่มngaleiwui micronutrients ถ้าเด magnesium zinc ละไปเอ or iron ละไปก็จุดถ้าเดฮีถ้าเดngaleiwuiละก็จังเนี่ยแต่จีอีทุ่มเนี่ยเลยเท่าลิงก์คุยจิตรันอีทุ่มเนี่ยจีก็ใช้จีเนี่ยจีวิ nutrients จุงไม่ได้จังละอีทุ่มจุงไม่ได้ละอีทุ่มเนี่ยก็ใช้จีเลยจะซ้ำกับพังเนี่ยแต่จีน่ะค่ะอีทุ่มอายาวิบาจีลีว่าอีทุ่มจีก็ถ้า micronutrients ซ้ำพังที่จีมุดเลยถ้าได้อีทุ่มจีวิ residue จีอีทุ่มวิ hard ก็ถ้าวิ residue จีใช้เลยก็จีบาจีเนี่ยซ้ำพังเขาก็ได้อีทุ่มเลยก็อะไรเลยสักก็จะสักเคลเนี่ยก็เลยอีทุ่มngaleiwui quality หิละอาร์บะอาริชิกจินเองนะอาร์บะอีทุ่มngaleiwui quality หิละสุดาขายจีแต่เดียงquality หิละสุดาเจนอีทุ่มจิลี produce ได้ขายจีละ quality ละสุดาไม่ขายก็จีหิละปะปะไม่แต่ฮีข้างไอ้นะอาร์บะจีกับพาจีอีทุ่มกับพาจีละจะก็ชิจีละอีทุ่มละก็เท่านี้ยังแต่อินหิมแต่ละกันฮีข้างไอ้เนี่ยอีทุ่มฮีไปเลยอาริฮีข้างไอ้เนี่ยอีทุ่มเรื่องมัน context เลยละถ้าได้ฮี mention ข้างไอ้เอาอะไรแบบอีทุ่มลีแต่ตั้งแต่เลยหับลากันอีทุ่มลีเลยเท่าเลยได้เลยอะไรอีทุ่มนะก็ต้องอะไรอับปั๊มอีทุ่มเช่นสลากันนะก็ห่างละมันยิ่งเนี่ยก็อะไรอีทุ่มละอีทุ่มฮีฮาร์ก็ทายละอายาวิถ้าได้ละชิจินอีทุ่มให้วันไม่ควายด้ก็เลย label safe ซ้ำไม่ควายด้เขาว่าจิมสัตว์มาคนไทยข้างไอ้น่ะอีทุ่มอาริบาจิใช้เขาอะไรถ้าใช้ไอ้เลยก็แต่จีน่ะอะไรก็ต้องก็ฮีเลยชิจินเลยอีทุ่ม environment ฮีแบบแต่เรื่องละก็ต้องก็ถ้าอีทุ่มบาสุนคงได้น่าน่ะถ้าได้ชิจินเลยก็ต้องก็บักชุ่มเนี่ยอีทุ่มอาริวิคงราเรื่องมังเซจิเลย safe มาซ้ำเนี่ยอาริว่า harsh จินโรคสระ or อีทุ่มใครใช้ได้เลยอีทุ่มน่ะแต่เรื่องจังได้เลยก็ฮีเลยก็ต้องก็จีถ้าได้อีทุ่มลีngasakdaleiแต่อีทุ่มน่ะสักกะจัดก็จีอะไรอีทุ่มน่ะกะจัดจีอีทุ่มลีห้องไม่ขาดจีก็จีทักก็จีไว้เองน่ะคงเลยจีก็ฮีก็ท่าฮีละอังยงสารยังแต่จีน่ะอะไรฮีน่ะอีทุ่มวีถ้าได้ endocrine system อีทุ่มวี hormones ถ้าได้ฮีอีทุ่มวีก็จ้องถ้าได้อีทุ่มวี hormones อีทุ่มวีจำซะได้thyroid gland ละไปอีทุ่มวี pancreas ละไปถ้าได้อีทุ่มวีinsulin ละอะไร type ดิละห้องละได้น่ะเลยแต่อีทุ่มวีอะไรแบบ endocrine system ไปฮีอะไร hormonal imbalance เลยค่ะ disrupt สักให้เจนสักจัดไปเลยยังดิเจนอะไร
he hang in a tishrai athang na hang hai tha tishrai han shrai ang maning mane tha itum na shai da kle sahi la itum ta khu sahi shai ngai la ke ta idum zang da yang tha itum arahi ayar we ena li her sa jiao se ta itum poetry ba hi na thong la ngai na sam phang ayar we hi ta her sa la ba ye ayar we ena khui pung ta khai la ba ye sa la ba ye ka to hi atum ta kachungkha la hongau ka da athumni antibiotic ka thala kachungkha kap mi la ga or ari seini chungmai da khwaila ari chungmai da phir khwaila ta da itum thak mai da rar khwai growth hormone kachungkha da kap sang mi la ga khni khai ka tha hi tha thangali shuau ge jinai ka chiranan ayar we na khuyung la ga sang da hai ka bai hi ari kya kha jang da lai ra ta chi kashai ka to directly itum ni ki ka san nei da ari hi matai la ga na hi kashai hi itum hi sagzu hi hang si jeka thadum dai la gai na itum antibiotic resistant hi akane Ari-arai World Health Organization na thade gai na itum di the awareness spread sadak le hi akhala ge yang thada antibiotic drug resistant hi thada itum thai la thai kap le re ke itum na tyo ke na sham la gai na le thada itum drug resistant hi ari shai shai mun chi ma gai na maning na kashak-kaza hi we na kachungkha factor hi la changai da changpa me the drug resistant hi idumna example thada amla na hang se jeka doctor akana ili infection clagitran ili antibiotic hi tamsa 3 days or 5 days we prescribe sami jawda ka ina mashai ngai lim da tang hai the course 3 days we ji mapai la ina thada or mashai ngai lim da or ili rai hau ga da thada hai thaka course ji mapai akha ariji ba to thi hai meaning ne thaka ariji arava sashi me khar khai now the same ngaleiwui infection clagitran ariji shai aka aravaji akubaji na arava mai hauga da nali chi china marai shaplui ji thaga itum na paila ga ina thada rai khui ga bai thada infection ka thai hina la like say khai kachungkha la le na ngai ta ji araba ariji shai thang hone na la maning na course ma pai la shai chi ma ngai na ji wis ak antibiotic resistant hi ak nai ta chi ma maning na itum ma hang khai itum sa or itum poultry ka tha atum ni mi da klai kala atum hi tha da stress la tha da kali nga chi la ai na tha da ni khui atum hi stress la kachungkha ki sau da stress hormone ka thai hi la cortisol ka thai hi hai sala be da hang ta ji itum indirectly itum ni effect sa aka the jina we residue antibiotic resistant ji itum ni sam pang aka ji main factor aka yang laka itum we gut hili itum hili hili gut hili itum we antibiotic bacteria hi tha da itum ni ka pha bacteria trillions and trillions kachung ka sang ne yang the bacteria hi ji hang ka itum ni kaza khang sat aku chi mang maning ne ka pha aku ji ne itum ni ugli itum na magathar ta da masila kashak-kaza na kasang kachung thla sat mi la da itum sagazat li murder khui kashak ta da itum immune system hi 70% be itum li klai ne kala hina hili changda klai bacteria hina itum mi da nutrients absorb la sala da vitamins kachung thla produce sa kala hina itumli itum nutrients le hili absorb ka sane ta ji healthy sala aka itum immune system na strong sane ta ji ar antibiotic akuba hi itum hina la itum ak ugli jangda klei itum katli le da klei bacteria le pujung ka sathat mi da hang yang ta ji aka ka ni hang si ji ga hang khai hormone si pujung chung atum le kap mi chau ga da ar hina le itum indirectly itum na kashai je ne itum hormonal imbalance disrupt sami khai itum hormonal endocrine system hili ta arihon amai fertility issue hi chung khalai re now ka shum now oni so in la now malay thada now itum conceive ka sali or hi hangai nang la now ma meaning ne mere now la fertility problem chung khalai ka hai ki chi hi yang hi ka thai la akhani ka lagi chung mai thada puberty hi la atum ni growth hormone ka thai hi na la ara itum now hi singkum chi sha chi go to for 14 15 hili ada itum mentally ning la phasala rer ka sang mature phasa atam ji hi li ne yang ka araba thak mai da singkum la thak mai da la puberty onset sa khai ji itum hi da hormone itum chi residue hi na la chungkha ka chang la hi la pa mai ko jina sa ga ji araba itum
thyroid hormone la itumi thada PCOT thada itumi kachungkha diabetic la kya khataman saira itumi metabolic disorders ra hi ka tha hi kachungkha thada itumi kashai kashak ena thada krane dala Okay. thangai Okay. Ning share John mai sai na itum na take ngi ma take sa chung ga share sai me ka la information ni informative sa de le enlightening sai ka itum kham chi lang chi lak de le ka shai ka shaw wai na itum pasal ya ka impact sa de le chi itum na conscious mak sa wai na itum kla da ka zat la sem gui sang sak da le thai la ga itum care sa really gi hi realize sang sak de le ara John in itum na tang hu now na shai mang da le we practices ping when question ping hing hangai jine jena ara in the next pa hi itum na shijin la khai tu ya more athai ji bai ri rangai de lei wo more athai hi national kernel ma te la shai ngorok ser de lei kala itum na ka thai shali la da addict zhe bai addictive substances ping la sangawai te de la machuk chi ara chi shai khwe ga da shangai shon sa de la feel sai da ka khayang ji tran chi le tran sem kran kind da ka sem khi mai jang lam ta da la ma thai mane kai tum hi shai shun nai na le de le shai la ga hu impact pa hi ngalang da mara shong da ka tha sa zi la ji ma thai ne je na hi ka ya ka i tum healthly impact sa klia more wa thai ina gi ji thai ngai ye kala siling ngurum da na na ha ga pa mai vai tum preservative food items ping hi examples are the itum processed food ping kasang ka da hai la ga itum na hilin nan la ngurum sa ka wa noodles ping hi itum khani thot ping ayar when kui kung noodles ping chung ka shai ka food la ye hi thang ji ka shaka za da yui impact hi ngateng ro ka ngurum ka ka tha sa ni kla ka la itumi ari hona sausages ka tha or even paratha in dang dala process sa khai paratha hi lum shai phokai ra itumi ya hek thai ni tum pasali kaya ka sa zid le ro do ji hi ka lang lang da impact hi thai ka now da thai now ni do ji ji tiong me ka share sa ming sa ngai le thada akai problem ne yang itna na ari hang khai han da clay question thi itumi more we athai hi thada itumi mayon Myanmar hi nga na yaw ga da hi itum hi more we athai hi shai le ga rar ka ye thada hi wi sa ga zi hi wi hi thada kya kha le sara thada more we athai hi itum na pai la ga na la sam phang yang pai la ga na sam phang au da arina na hang khai thada now to khur now ba shung da thada itum hi thada addictive sala ge awi khangayam ji ka preservative la or addictive substance kachungkha ka hi itum na thada ka thai ne more we athi thada pai la ga na la sam phang pa ma da awi quality la thada chip sala compromise sa pa me thada awi packaging ka tha hi information ki khala ma jang mane thada preservative ki sang ka thada ka chi ka environment le ki sa ka tharan expire sa ka tharan manufacture sa kachi hi ki ka kachunga na chik mendeng ne ayar le liwa itum hi thada more we athai hi ka sam phang ne tai la ga ni itum ni hong la ka na sam ka phang ne Indian we context li hang se ji ka itum na food product aka ari thada in the same range ka fasai license hi thada khuye laga hi we food safety compliance ka tong hi fasai na yang sang mi ye the hilly preservatives food safety ka tong ka chi ka ituma china itum na market li ka jiho ji than ka tong hi information hi jang laga jiho gi ji ne ka more ga thau hi ka chung na hi tha ma jang ne aya li ba thada market li ka li ba ka jang na ma jang bai sam re ka ithum hi more hi we athai hi ayar we ne import ka sala sau ga da hili hi we yang sang mi ran yang hi ithum thada la ga na na yaw ga da ithum mi ra ka jang ne aya li ba ma jang sam re the china araba hi na ina ka thai ne thada ka shai jili itum ni flavor enhance sa khawai preservative jang da khle itum na food items ka sem ji tra itum na limit jili safety limit jili sting da lai aka khim tha gi ne ka araba jili hen kan na ga jang khai ji tran itum mi phusali sa ga ji ne kala kai khaba preservative kai khaba itum phusali sa ga ji lai au ga da pan sa khai ka chung khala ye ka itum more wi ji khai information na akhala ma lai ne da hi na araba kachik tha environment ni kala contaminate sa khai la thada environment li sem ga khui la chung ka le tre more we athai hi kashai he ne mai ili ngalang da ga za khai or thada thi khai ka thi la bak ma le sam re
Chikuva food item si kashai jane iling alang da ki masala slowly tada taplak ina itumi sag tada sazung sak laga pusali sazung sak tak lai hi yang hi khang ina tada pot aka paning and with more na hang hai tada na we kashak-kaza ji na we pang mai thui gichi na we pa mai thui gichi ari lang sa pa ye ji hon kam da tada na we kashak-kaza hina nali tap mai thui da sa ka tada poison lang sa pa ye gichi ya ta achi itumi mori we athai hi ba itumli tada lagai na la tada yang sang kamila mai itum tada chi shai la ka ne hi shai ina hi sa zi ye gi research la kachungkha tada sa khai la malai manai ka chi wi sa ga zi ji mathai la itum li hina taplak ina sa ka tada poison tada sa zi khang sa lang sa pa ye te itum la thai pa ye acha la ka ba itum mi sa ga za thi itum isha wo isha yeng ra wa pun ji sa ga za la ja khala tada masha samne ara ko khong mai kharai re ta ga ji Kreli ba mai itum kreli la lai sare ta da shai la ka kreli ba itum environment hi masila tarila itum ka dong ka shak za hi la thar sai jili itum i phusana la khalat ta la itum i ta da rai mi ka shap rai ku ki shap itum ka shak za aina la ta da itum system hi turn mi shap rai mi shap la la ye ka araba jina ka shak za ji mam shung ta la la itum phusana hil sa ka mi ji ji lai sare araba itum environment hi na la itum ni pollute sao ga da chiwi kama khauji la sagzi ji la layao jena kashak-kaza hi la wiena la henmei da la itum li sazi ka pai ji la au je da sagza itum li hongmei khar khai ji la ter akhang sa tlei salak tlei re ji hangai da jena araba mori we athai himang maning ne atang na nang han khai sa da itum package food pa hi la arayang itumi Indian food industry hi araba revolutionize sai re thata ayur pai de itumi thata food items akha itum akha ena thata yur ngatai da sing shop convenient food hi araba convenient samai khar khai hang sei chi khawa itum na thata prepared la masalu la atam mazang na ko mai khar dang ngalam da thata lumkhui la ga shai ka pai instant noodles athang ta 2-3 minutes 3 ka sa je sang la ga ngalam da shai pai chi ar itumi kashak-kaza hi la hangai la ka just lumkhui la ga hai ka pai kachangai na hai ka pai singumai na la hai ka pai jinia ta tha ga ina thing se iwi kashak-kaza hi ina hang la ga hai yai ga ba thang thani da asham nga jin chong ya ba yung aur yang ta ji ba thang cha ai na ithuna hai ka ithuna ari je araba market we na ung da klai package food hi singuma ka ina la hai pai ka kachang thru ka ina la hai pai aka chi ing se chili ari kya ka zang laga preservative kya ka zang laga isum process sa de lekle kala ka thada ki trip sa laga isum ik sa de lekle sang mai da shelf life sang mai la ari le chung mai da la ki ka sam phang re the chain itum ni preservative fila ka chung ka thada sang laga chemical sticky sa nai ka chung ka na the convenience sang mai la itum mai bang phusali ba thada yang residue chung mai da itum ni sa ze ka ba phang kle ne taste wi bang la hang se ji ka ba taste la phamai curry options ka chung ka la ye ka araba quality la araba itum process sai ka ba itum nutrients ping ji la dong shiman khai kala kashiman mang ma ji la ara ji li process da ka itum sugar thao mak pha thada thao calorie high sala khai thao sugar machi kya ka jang laga itum li chi quality ba ji kashiman mi tung li thada high calorie ba ji la itum li yang araba overweight thada itum li thada sa khai hi problem hi la ka hiksa nai ji ka ba empty calorie mang nutrients khamata ya bing ji shiman process ka sa atam ni shiman khai ji akaya the china itumi ari wi sa ka tha hila process atam itumi food product chain itum na sa da kle ingredient chain ji material ba ji package sa da kle ji la ka sa ji tran da china la itum li phasali sa ja pa interact sa la ga macha na ka pai ka chung ka ban sa khai ka chung khala le ya da chi la itum mathai mane ya da itum kya ka safety guideline ji la ga la sa da le kle ka itum na da chang nai la gai na phisa sa la itum ni and the chimang li process sai ka shi chinai depends sai ka ba chung me da la itum ni residue ji la chang pa pam da kle ne yang the china itum wi ari wi sa ka tha hi la sausage ka tha hi la ari itum wi number 1 food WHO na the lisa khai akhala ke thada itum cancel shock na sak da kle thada dai cancel like ki sa da kle kas thada HN akhali chang pa pa mayang sausage ka tha processed meat
sa khai ka tha hi or fruit juice ka tha in hang sei ji ka ba itum araba chili fruits jam some mango juice maza chao lo ta da chili mango jang la ga sa ni yak ne araba tishrai chili fruits te mango mazang lala mango we angayam anganam aina thada itum flavor essence chain as haga kui thaga ji calorie mang sugar mang aina saga kui kajili real juice ji sala jili real fruits ka jang maning ne yang chui essence flavor mang mane ji ka thaga baji thada anti calorie mang ne itum na samphang rang ma jili akhala mazang mane ari we itum na Kwam mayao the jade arabo office itum otla kaja ngalang la atam la aranga zing may how the itum ari convenience food li depends how now we bang tiffin high sem message ilala araba tada kom lagi ni lungkui la da ready to ari we tada convenient ka tha hi kachungkha la gai re yang chi pa mang chi la depends sang ro kai re or now li abu wana le shi the birthday le atam li tada itum birthday bang cake like akasam mai khiyang li ba kashai le chai phar la kre tada itum decorate sa laga tada thaga chili kya kha tada color kya khai na thang ni cake chi example sa da khang ni color chili decorate sa khai chi la chi color kya kha jang da lai preservative kya kha jang da lai itum na kreli tada cake sem ni ka itum mi shimli sem ni tada home made ka tha hi thaga akhni ka arava cake ka tha hi la itum mi bakeries items hi la ko nga ready tada mix kiki ka sa laga itum pai laga na chili hai laga itum pai laga na sem ku yang ko to hi mix laga preservative ko tong sang laga thaga ji ko tong hi la itum na national le laga ni la itum hang se ji ka itum mi pusau wang da hang se ji ka chili da calorie sugar kya ka jang da lai colors additives kya ka jang da lai ji sak sin yang national hi jing kum akhadu 5 years siwa itum dai lagi na atum organic hi matha lagi na develop masala atum nutrition hi matha lagi na itum yang sang mi gi ki chine jingkung thada 5 years below hi liba extra care ke sala ga ka itum ara now shnauli la ara kum khamai convenient food package food hi na la thada ki sad lai thaba hila thada concern in la ya the itum mi thada food choices si itum na pusali sa ga ji hi itum na cham khamang ai na mai chi shai na dalap kashai na chimang na sa ga zumning ne ka itum na tada thang itum food choices by ara kom khamai bajli tis ngiyum khamai bajli yang laga itum na food tada select sa da klei jen la itum ni hon gam na chin la tada sa zu kham sa ti hin yang the hi khang ye na sa ga mang jili la mahang se araba food industry hi itum lips all with the option chung ka itum health conscious la sa mai kharai re mi ping hi chi thau with the food items si la chung ka da ka chung la aina itum value added kamatha items chili value addition ra laga items la package food la kuchung khala lei pa pa me yang thata the chain itum na kha pamai chui gi chi ba itum me wang ba thata ayar city lely pumps kazat bing me wang ba thata option la malai plong ne itum me thata hi thata whole foods fruits bing hi thata sampang gi chi hi kha itum ram le ari lei da klei itum me wang ba thata hi chong ko process ba package ba ji ma wala itum li season wing ta ida or thata sampang da klei whole foods ba hi li hina thata quality we wang le itum sa wang mai ji kha ba hina thata best ne yang okay ni share John yeah ari ka hang the kashai kashaki na itum le negative impact mida kle na chung ga cha tat le iniu hi ka khamshung na itum kashai kashaki na ka da sa zu bai le ji ka thai ba hin la itum le conscious saming sa ka ari le khamatha shongai na aka practice sa da kle we aka han ngai itum na examples are the health supplements hiu hing han ngai ne examples are the itum emwe ji se o itum we kate later clay kachungkha lei sare hik tha hi ari hon katharlak chungkha la shok ta lei pa mai ari itum we phasali phamai khawai wang da extra shaida glei ari hibai hi doctors ping na prescribe sa ka masakla ba mathai thurai ka direct selling companies ne jogi da atum na agent chichin laga agent ping hina atum ni tammi gai je o hi shai ka no khok saw ga ji phawre action ga ji phawre no blood circulation wa hi wang da atum na thada certified health area atum we medicine really thada tam khui shikui hai thada yours da like chung kha thai shai chen hi le itum tang khu naw ping na chi chang da shai mang ya ka phala le gi chi we ka shala chaba bam da le mi kya na pha de la ma sham ma thai thura ka ta sala la hi ka ta consume ga sai hina hi la paksa khaya ari aga saw gi da ka shai gi shaka ka saw gi da
health supplements being hi itum wi phasari li darkar salak la jing han ngai kala hi kikla doctors being na hi wi medicine i ka thei being hi na recommend sa kam sa do endorse sa kam sa do kala hi ka shai hi na ka phamang ka hi na itum li sa ka pai la le kliang ka ji ka health supplements shai la ka ji ka mi na shai ra ki wang shai gi dog ji hi la tiêu mày cái share sang mình sang ngày mai thada health supplement hi thada ka khoi ma pham nei dala ma hang bre yang ka I thum hi kana plungai dala hang shla ke chika ba I thum hi mi ababu wi requirement hi ngai now na ari now na tergar ka sa khar now na phusa zat mahung da leirar sang mahung da klei wi tergar na khar now na ta kakaza now akhana awi requirement hi la ngai tami akhana thada phusam thala gaina kashak-kaza thala aina chapai phusam thada le ka ithum require ki darkar ka saji la ki health supplement ka kui kan khana la ki le sarai jang ka ithum na phusa ka khana kakaza akhana phusa la ngachan haugada ana kashai ki shakli la matha dam zara chu kala awili khabat deficiency hi la leplong extra chila darkar saplong ka khaba ka khui la darkar saplong ai the chili ka hi kakhui hina health supplement hi mathalak aina supplement arab market khalaye kai iduna thada shit sang ka pai brand pai lim thalak aina phiam ka kakhui chi tran ina kha tada idum kai khaba rarai akhaba khrna akha hila thada idum rarai ka deficiency calcium chawlo thada vitamin D chawlo thada deficiency hi kaman sala ke ta tarkar hi tha deficiency le phlongai ka supplement hi tarkar saplongai khaji chalak aina dose chi ka hui hi idum na self thada idum ari hila idum self medicate ka sai ji kaman sala ge yang supplement hi la mi akali ji mathai ji ka ba inala thada ila chi shaire da I khwat ma khwat chi thila thada ngarai jai da ari la chi shai thada supplement chi la chi ka ari with vitamin T ka tha vitamin A chi also example sa da thada hiba fat soluble vitamins ne iwili deficiency malai sa ka ina chi ka shai je ina konte I phusali chi ba toxicity le I chi ne sak ji le I chi ne kanali deficiency khabat le cham akhaba thada chi ka shai ba ji ne sare ka doctor bindi cancer sa le dam thalak ina ka shai akha health supplement commercial formula being hila jam sa da itum na diabetic sugar free formula le ye sugar free ma phaning itum kai ka le itum kaman sala gai na ka thai hila da kai khana ba diabetic salaga diabetic lala da diabetic sugar free ma phaning commercial formula ji da shichin sa thaka ba ji itum hibakli ba diabetic sugar nem ta khai ari chung ka shai sara hibakli ba da ano mangda kle ji la sugar gi chung ka jang laga da je na yang ar kalika la atum kidney ka tha problem dai sa kha ithumi renal supplement ka tha maning la tha ithum chi ka tha khamang he na la honda nawi kidney ba ji sa chi khangsak ari shai khangawi mang ji maning la na supplement shai da klei je na la nawi kidney li han me da damage ka sa hila kaman sala ke yang the chain iba tha chang khat tha da third car sa plong ngazan plong la tha da ngazan plong ai ka doctor li cancer sa or dietitian li tha da hi na third car sa ra la ka awi read tha da parameters ji tha da thala kai na phiang third car sa ye ji kai thum greener parameters ka hi train sa ka ba non ma sa ka ba thum shai pha pha da klei je na ari mang ma ji ni thum supplement ji la sa zai pai chung kha klei ne je na ari hiba hin strength sa na ye tha da mi akhali ka pha ji tha da mi akhom tong li la ta sa pai chỉ important sai là cho nó last line chỉ miếng li phao được cái tông li phao rồi gì vậy ít chúng mình shit cái sang ban là quick hay lần vậy cơ chỉ là yêu cầu nên health supplements là addictive sa cái yang đó là phần vào có mà cái chỉ sai phải cái mất tầng cái thấy là ngva chỉ là các cái chân là đời cả sa thì sure dose chỉ hoặc chắc quý sĩ chỉ bảo cái phao là lấy sao là phải cho nó Ari next in Ari ít chúng ăn thằng tiêu mày là hàng sáng cơ ít chúng cancer kakaza ít chúng diabetic patients ta là cái này cancer ayu kachungkha mataisang ayar thum tang hunau bingli kala sugar gaza da kharnau bing na hang laga kachungkha lei diabetic patients bing hi matai laga nei khani ne itumuli chung sang da klei kala akhana ba blood pressure high sa shon ge mi kachungkha la thei sha ba pam da lei jane hi kashai ka shagai na ra da lei ka ba mi ping hi na or hi ka thai mag za vai ka chi ka kashak-kaza ka chi ka itumi activity le involve sa do physical activity darkar sa shun la itumi ka zati kikla
la physical activity ma tha da sa ka wai tum kikla prevent sa pai la ji kha thengai ina kharjan ka shali kala kharjan ka sale khare we kharnau bing hi wang nuit lai la ga hi kharar ngo hong we thai shirai phashai yam gui phashai aka kai phashai ga zadli dukan we a thang ini khamjek tha da noodles ka thar no moria thai no hi thai mak shai wa thu pasala ma mai khar sai ga zalam lai sai kari hon kharnau bing jang jang ga hotel li cha mang ga zati तर क्या थर्ड लम थे तुरारा ग्लास दा फ्याव ले गम थे ने एग्जांपल सा या क्रिसा सैन सिन लम थे ने आथो मै शायद क्ले वे कशाई शक्ति लम थे खरनाउ बिंग ता का डायबिटिक पेशेंट टू सगाई दा थे कैंसर लगा यु चु मै र केमिकल्स फर्टिलाइजर गजंग कशाई शक गजंग हिना जेना khi sa ran do cancer ka za thi avoid sa pai mai fai diabetes si avoid sa pai mai khwai ka la ka chi ka tha ka shai shakhina itung phasa we bang hi tha ka zat talan hi tha ka zat ping bang hi avoid sa pa amin na chon mi dog ji hi ka share sam la jon hi arava cancer diabetes ko hi ayar bang jing ne yang itum iram bakli la chung mai hen mai khar da le khai ne yang cancer hi ayur nga tain de darin na hang khai ta da or diabetes hi in the ta da iram bakli diabetes hi la yang kha hong da le sarai da you expose sa sam ne ta da chu yang Ari-arai ta da in clinically la ta da consultation ba khai la ta da 80% ba ta da diabetic ne nang iram bakli hong lai ta da ya khai ta da expect ma sa sam ne ram bakli ji kha ta da itum shing khur ji da la diabetic hi la khlai thai yang the Arab he health statistic tai la gai na ari hon problem hi tha he diabetic heart problem tha it stroke tha heart attack tha hi ne tha ari we cancer tai da he health statistic hi khiam hi tran tha it Arab cancer hi create 1900 atam jiliba tha hardly sha tholi mi mati phanga hi ne da hang yang British Turner Ari with cancer studies he kasajili tha khang tha ka ari hon atam hi ba tha sha khawitli tumra da tum du hang phanga hi ba tha chang shon ni da hang yang cancer case ngai da ga hi cancer hi kaman sanai re it ayang leba mangning ni iram lila tha da thaye diabetes hi India li tha da itum India hi na diabetic capital ni da tha ka hi aka kaman sai re da ji iram bakli da chung he khar da la le da la ye heart attack kada atum blood pressure kitin tada yang hypertension tada hui problem hi la it mean ka kaman sa the jena ari wi jimang la maning ni itum iram ba la ara kaman ga sai itum fertility problem hi la yang araba tada kaman na sanai hi major sala kai problem ne kala it wi Indian context ina ajon dang ina tada pa ko ya kri studies aka na khang itum IT sector li otsa da claiming hi 84% na fatty liver disease fatty liver hi le hi da hang yang te hi araba ka tong ka hi itum hi lifestyle problem sorry ari wi non communicable disease that the ari wi NCT the yang hi ari wi type D cancer itum wi heart cardiovascular disease kada hi problem kada ka tong ka hi 95% tada report studies atishu da hang hi we non communicable disease ji hi ne tada itumi ashi aina man quick by masi aina man quick by jam sa TB jaw lo HIV jaw sa hepatitis ji bai bai tum aka ina ka man quick by ji ne ka hi bai ba man quick by meaning le itumi lifestyle problem jaw le yang the hi we problem hi bing hi ba 95% hi itumi tada kamtai sa the physical activities hi yang itumi lifestyle changes hi ara physical activities malailu iji kachunga na machine ni pen sa khai on national bing din la ara ayali khangreu hi la pak ma thai lim ne itumi ara shimni confine sa exactly tada ki sa laga chen hi mental disorder tada hi kala tada physical activities la malai ji or tada machine ni depend samang meaning la ara ot manga hi chungna hawga ot hi ba la ot la sapa yawga da ara khang sam malai la kapi kapam hi la matha da la sa tada khang sam hi la matha da malai activities pa malai la ot pa hi function la ot tada ki sa khai la or activities maklai hi akhane ka khane li ithumui food choices ling awi khai ithum na mashung da tada ngawi khai hina kala hili itum the food choices khangwi mang maning la itum na shaida claim
lagi na thang chi the shai da klei hili itumli athang ina patong a mention sa gai da itumli toxic sala khai ingredients ping hina itumli sajang sakta klei ka khane sada kala ka thuma sada itumli environment pollute sa khai araba masima ka thar akhane or itumli ter patong itumli chai ka shaki araba patong hi chemical fertilizer or ter patong pollute sa khai ba hina la itumli sajang khangsa 95% ariwi problems being hiba hi na nei ta hangayang the takava araba itumwi hi hili layai re tada itumwi active thaga itumna hi ba hi ka thada shungkhira itumli reji khava Cubangi itum the kashak-kaza ba hi arab kachungkha process ba hi depends how the fat high sala fat calorie high sala kai jena ariwi itum overweight sai kabo itum obesity kaman sanai re arihon itum li context li the 150 billion dollar hi ariwi weight loss yang ariwi sector hi ariwi hi kikrichini jide tada mi kachungkha hi arab weight loss sa ka by overweight how the thaga ji kaza bi ang yung sanai yang tada the jena arab hi hen kan the itum the kashai kashak ba ji khamta nutrients ba ji male itum calorie ba ji hi ai sana kai refines how the khamta nutrients bin ji shman na the hik thali depends kai akane or iram bakli la hiwili la thada phaptam hek pai na la hang ek man sam mai na hang se jili ka itum ba sai la arab sa shangai la kai thada itum at phasar ke chita sala jangai ka ara itum sai da klei jili la thada ayat thada itum na samang ji chai nga thada itum na hanching hanra itum ka tai thada balance sala kai na thada mashai shai chili wat khai chi yang the jena ara cholesterol ka tha hila triglycerides we ka jong khala da hi ka tha hina la yang ki ka ara bp high sa stroke sa ki hi kaman sa ne kala la tha dai thumai cancer cases ari we colon cancer tha pancreas cancer ngata in dai hi pa hila the main causes akhane lagai ithumwi sa hi ba thada acid forming sa la da acidic sa la kai jeni ithumna hi ka bi ithumwi hi ba acid medium acid healer acidic sa la gai da ithumwi phusa hi la inflammatory problem kujung ka thada ariwi arthritis la pai ariwi inflammatory bowel syndrome kujung ka man sawe thada laga atangina khang gut hi ithumli jili bacteria jang da tlei hi na ithumli hi thang sak da tlei jili ara acid forming ki sai da acidic medium ni ba am thala kai na kin sam ni jena ithum chiwi la mat ka thile healthy masa ka phusala or jena itumi phusa metabolic disorder hila kaman sala khai yang hine the jena itumna hi mathala kaina itumi healthy food choices hi kamta yane jena itumi physical activities hi kamta yane yang ta ji tada ngai Okay. Yeah. Right. Share John ini aja Jan Pai sai hilei general salai ni sana aja vast topic la vast la sai aja wa tada ketong we aksi da machuk mau se da machuk kam tu la detail sala ga na la hang mi man la ye next level narrow down sa ga topic ava ji detail sa me ka da matu wa ji ka pai la pai me la pai ka tada aja wa thairan bing ji bang la kyo me ka thais da sa da le nei chen na kachungkha la hang mi pa mai le ring pai ning sia jon ara ini jan pai kup sang ba khwai sau se chen ini na jan pai sara shung ga hau hi matai mai thui gi hi ki glas ka right foot choice sing sa da le ki shaira ki mangra ga ji ga thai phasana dar gar ga sa hi ki gla ji thai la ga atam cha la ga na dar gar ga sa shu da shai ka mang hina kana mai thui ji thadai na thai kui da le chen itum hi balance diet na yu phasana dar gar ga sa hi ki na sarado ki shai manglaga I phasa mathara you company itumi physical activity exercise la ka shai sagi chala ka na darkar sai cha shai mangga wa ka zat la ka maraza gi sad la the ka shai mangba ba ji other car ji shai ka thau hi ai tu mathara kermak sai ka zat la khra thai then John concluding remarks ada are inu chan phai kup sang pai mek balance diet ki do kala ka da dai thum tang khu na sa tang khu context li ka shagaza sam phang dak li contextualize alaga kachikatha kashak-kaza balance diet sa da chichin pai dog ji hi hanglaga closing remarks sa da khakhui mi John balance diet hi ka bahi thada asala khai ne ya hi targar sa thada itu mi naus nau la bai khar nau la bai itu mi targar ka sa ching ngate ye ka itu na mi akhawi thada itu na plan ka sa je tran itu na khamata ya itu hai gi ji ba itu ni kashak-kaza na ina sa da klei ji itu ni nourish sa phang ra thada ling a chon ka bai
इथुम नी साजु के बाइक शक जामनिंग ला हिना नॉरिश नर्जर सामी के बाइक खमता यने कला क्वालिटी ही ले खमदा यने थदा इथुम क्या खचुम द क्वालिटी क्या खचुम द शाइक संग पाजले मयंग ला ख क्वालिटी ख फाक जी आखा कला शाइदा थैजले आयुर्वेद थदा आयत उंगलाक ऐना साशाय का साज मांग मनिंग ला ख हनना पैदा थदा आयुर्वेद का शाइक जी yang kashak-kaza thada akhamang na ta phamaning ne thada meida thada ayurpe meila chungmeida sam ka phangne thada da choice sim thala gai ne thum la gai na choice ka sa ji darkar ka sa ti shurda the hina balance ni diet itun plan ka sa je than itun ni kashak-kaza itun ni yang bang shap khamia kashak-kaza da le thada carbohydrate sources matai la gai ne itun mi fits hi itun na zat la pa ye mai ada la pa ye itun serious product che na khra ne yang bang shap ji thaga itun ari stable food hi itun mi thada zat thi ne sa ye da hi bang shap khamia kashak-kaza da pa ye the araba itun ni mia itun ni repair sa khamia kashak-kaza hi proteins food hi thada itun li hi thaira thai la pa ye sainu la pa ye harru la pa ye thaira tha ayu pai de le ye tla har sa khai एक था प्रोटीन सी ही वे न सम का फंग नहीं दही आयुर न साम शाई ले थैरा थै जंगाई का जी इंक्लूड थाई रे द प्रोटीन्स जी हर और मनिंग ल था द सैंग मांगा द जी ही प्रोटीन्स फूड ल जंग फंग र कल था द हंच राई थै श्राई ही आयुर न तै द ल यांग था द जी था का बच्ची न मताई लागे न इथुम इन बिटवीन था द चा खमंग और स्नैक्स लिक शाई जिंग ते ये थे इथुम न मेन इथुम न ब्रेक लंच ल पाई इथुम न मेन मील इथुम न मथोर और nging ya शाई का चा Zati be itum balance salak ay na hi tada include kasa kachi hi yang kamataya akane kala itum kashak-kaza hili WHO guideline ati sure do itum handmade itum kashak-kaza hi tada itum tingna ruha yu hi na la sampang saklo ji ne yang tada chumai da itum thang li tada itum ji tang khai tada 400 grams lang da ba tada ji tang khai ka nai da ba thang ji da chili masi da la lo ji ne kala color si chungmei da thada include salo jine kahong jika kahong chui kapha le yellow jika ba yellow foods pa hila chui kapha le da le carotene thada itumi ichil jena itum antioxidant ngai da jena kala itumi kashak-kaza hili kashapai na dang da process pa hili ki masala itumi whole foods pa hili depend kasa fats pa hi thada quality le la khai fats ji jang athamui athau ka thau or hik thawi jik tha ji thada mit kasa ji hi khamata ye ne yang the kashak-kaza hi phasa hi ba thada na ina thada care ku hi ji lang da khipana re yang kashak-kaza hi itumi mahatma gandhi na ka hang akhale ye itumi phasa ka pha hi ba agachanga lanji hi ne lan sinalo ba sa aina thada mataisang khai ji maning ne hanga yang phasa ka pha hi ne da hanga the phasa ka pha hi thada itumna mirin hi thada man sakla kai itumna kathi thada hospital badly legitran thada itum mirin hi kya ka man sakle gi ji thada itumna chi thada phaning ne yang thada theire thada the jena itum mathala gai na care kui se itum ni kashak-kaza hi ba itum ni phasa pha ji hi ba itum ni facts ji ba thada medical treatment thada itum ni kapha treatment or blockbuster thada Ari-arai jina la maning mane kha simple sang thui gi na ina thada cha da claim mang da claim na iwi phasali fit sa da claim ji la claim nai kala na iwi phasali ka thada care sara ka thada hygiene maintain sara ka thada care sa ka thada ngasam hui yang thada karan khang sam itum ngasam ka hui care ka sa kala ina shai shekin thala ga ina care sa hili khlai ne yang the itumi rationale aka sa da are concluding remark as how that itum ratio aka sa da itumi first Corinth 6:19-20 jili itum ne Bible hang khai sa da itumi phasa hi ba ran itumi aman sang la da lo phi khai ne da in sa ina rally thada ming tek mting saklo da hang khai ji de ran itumi aman sang da lo phi khai ji da itum rally ming tek mtai khang sa ji itum na mathala gai na la phasa ka pha mi khai itum na ka pha kashak-kaza cha la ga phasa ma thang sak la ga function sat le ka rally mi thada itum ji da tek mtai khang sak ne kala itum ni phasa hi ba
itum mirin hi tada viran itum li tada awi past steward akasa da itum pasali care ka kui itum mangla la kala itum environment viran itum ni ache environment tada itum ni kashak-kaza da akasa da leida klagi itum na kapha kashak-kaza ji sam angji le itum awi environment awi tada caretaker akasa da past steward akasa da itum care la kui le da itum ni kashak-kaza la ngasa da awi environment hi la take care sa se ji tada hangaye. Okay. Ning share ra John at inu chan phai hili itum tang khu nau ping na kachungkha la thai lai sarai komang thai lang chungkha lai sarai itum kashai kashak-kaza ji hi kya ka kana itum pasali kashai shakina kya ka mataisang sakpai chakshing sakpai ji ini mai sai na kharjan sai re ning shi ki changkha dai re na concern lai la kai na itum na thai ngi thai ran ping share sa mi hai wang chungkha ning shi he a chai na no we clinically tang khu nau chung mai de la rao lo pai ko kala mi chung mai na no we advice suggestion na khira lo pai thada itum tang khu nau ping health conscious mak sa chung ka klei thada thai hada as it is take it for granted and ok da klei chung ka klei da thai ka a che in na tyong mai ka chan phai sa hu mang ai na itum tang khu nau ping la ama tha mai da care ko lo pai ji sit sang le chen ha chen na tha contribute ra sa khai wang chung ka ning shi kwa jon no we out manga them them lo tha mai da chat baru no we company la manga ba mai no ji hi ning shi command so da we salu shi tele ya jon kala ach episode hi yang mi khai ya recycle really la ning shi chung ka mi de le ach chan phai sai le itu na thairan waran chung ka share sa mi rem tala kai na itu phasa hi lan ne ji le focus sa laga itu na ka tha mai da care kui pai ra ka shai ka sha kui point of view wai na itu na ki shai mang de le dog ji itu reflect sa se kala ki dar kar sa le ki sang yi ki shai yi ji itu take quick advice as the itu na matay quick red like ava itu ma experts pingle doctors dietitians pingle itu consult sa laga iu pasali ki wat le do iki shai rando ki mang rando balanced diet hi ka hada ki mai shai ka phara dog chi char dai dang lai to prepare sa mai laga pasali serious sa mai da khui laga itu mok thik advice sa se ka zat ku chunga hi ka shai shakain khara thai jena itu mi ka zat avoid sa se ka ka shai shak tha phum rali pasam thang sa se ka shai shaki darkar sa je right food choice pa hi khui laga itum pasang thalai maintain sa se ari hon khuri thot ku chung ka phasa thak la gain chot khai tha da thai de le itum hi consume sa pa phal sin tha de la thai de le jena healthy food ping hi itum ara internet la le de le ju facility le itum la tha mai de shi jin laga thai quick file sa se itum internet smartphone sing da kle kan kana kalang sare je itum game ga tha social media le sing bang mujila itum pasali kim tha sang bai ji itum na research la sa laga ina thai quick bang le itum kernel bing information tha da masang phang bing la itum awareness create sa se itum tang ko ram di resources va sala gan mi da le ta lai le hi hili itum na ka shai ka shaki organic sala gan link ga organic sala gan shai mang pai da thai ne ji itum na no thai laga ara mayang ngalei ling da klei ka shai ka shak talent sami la janga ara sami tu luiba ba luila atu no khuyong khumi sami cha da lei ko sami ka sang ga preserve sa khai ari sang ka ling hai ka shak jang sa da lei ra e tu na jak sang bang sai tu pasali kya ka sa lei la ji atang je khai da ngalang da muning sal la now the tapla kan itum le rasa zu bai chen itum ga changka mai da kaji jaw ka shai ka shak hi ling shai ling bang khawai la sa sai organic sala khai har mag zang ka shai shak le focus sa sai ter kham tha mang khawai sa sai hi kanau sa da hang khangai ne itum sai kor ling share next episode le sam bang share li shi sai mang phang mai share sai